A podcast from the streets. For the streets. Brought to you by Acap Tatsuya, Syahrir Zulkifli. And I'm AB Siddiq. Welcome to OGT Podcast. Okay. Kita berkumpul Bersesium dan pride bersemangat From BMT to Luar daripada pemikiran kita makan. Kau dah tak tolong kau. Kira dah lepas ni kalau orang patah balik okey. Kalau orang tak patah balik Okay, memang Ramadan dah tak nampak. ni kita English line Hanya fikiran baik Kita tawa bersama From BMT to OGT Paksa nak tunggu tak? Bringing hope in every word we say. Tak ada jangkut. Hai, selamat datang dan selamat kembali ke OGT Podcast. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Pada Sihat dah semua sihat, Alhamdulillah. Pada siapa yang sedang mendengar atau menonton kami, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Sama-sama. Kau yang tanya dia yang jawab. Kita bawa dua orang ke? Acknowledge. Aku nampak tepi lah. Acknowledge. Tak, kau dah cakap beri salam, kita dah jawab apa? Okey. Tak ada lah pak tepi. Sasui je. Kau perangai Cik Lan kau jangan bawa masuk please. Okey lah. Aku nak ceritakan pasal conteng-menconteng ni. Conteng apa? Pakai pen ke? Patutlah pula. Tutup mulut weh. Siapa bos aku ni? Makcik kantin tu ni. Masih kantin tak ada. Pasal aku tahu pasal macam nak conteng ni semua kan. Dulu Singapura ada satu kes. Cerita sikit. Dia conteng kira conteng arang di muka lah. Tu buat malu weh. Kira kalau bahasa Melayu dia conteng arang di muka. Tapi dia sekarang dia conteng kat teksi, dia conteng kat tembok, ubat rebuk lah. So nama lelaki ni Michael Fay. Ni budak Singapura ke apa? Dia Mat Saleh. Oh, masalah banyak. Masalah banyak ah. Mak, yes lah. So bila dia conteng ni, lepas tu dia kena tangkap. Lepas tu aku rasa year 1990s lah. Time tu tak silap aku belum beranak lagi. Tu lah, sama. Okay, so lepas dia conteng tu, dia kena tangkap. Dia kena berapa bulan. Lepas tu dorang actually nak jatuhkan hukuman berapa banyak rotan lah. Terus jatuh only less than a few strokes. Sampai tak salah aku pasal dia dari if not wrong from the US from the US. Okay. So actually dia kena tangkap, lepas tu kena rotan buat rebuk. Lepas tu pasal Singapore put a stance that kau tak boleh conteng-conteng sembarang lah. Vandalism lah. Vandalism. Saya twist lock. Apa tu? Diam. Diam. Dengan semangat je dia. Lock lagi ni. So bila kau conteng-conteng ni, semua government memang, kerajaan memang tak suka lah. Ada kira memang strict lah. Pasal bangunan awam ni kira kalau kau conteng memang kau kena Confirm. Kau conteng kat taksi ke MRT ke, banyak kes actually. Itu confirm lah. Tapi kalau building should be okay Mana kalau macam aku bayang kau tapi Contoh nak kena minta legalities lah, nak kena paper lah, nak kena minta kerajaan punya approval, macam-macam lah. Tapi tu building aku beli apa jap. Kalau kau beli kau kalau pasang. building kau okay lah. Itu kalau building kau Betul juga. banyak duit lah. Cakap je apa. Ya, jangan marah. And then after that Lepas tu dia kena hukuman. Kira daripada situ kita dapat tahulah yang actually government ni, kerajaan ni actually very very strict. Memang dulu lah. Tapi sekarang aku rasa diorang dah bukan cakap tak ketat, tapi ada tempat untuk kau buat benda-benda ni. Macam kat Singapore usually diorang conteng dekat mana tempat taman nak main skateboard. Skate lah dekat skate sana. Skate park lah. Somerset sana. Yes Aku skate dulu. Serius? Yes. Mana tahu. Tak tahu Dulu. Kau cuba backflip sikit. Backflip bukan skating. Habis? Kickflip. Kickflip. Nanti aku kick kau flip. Okey lah. Sejak itu kan aku rasa kita boleh introduce kita punya Sabar sebelum kita menulis tu kan. Episod ni tajangan khas oleh Titi Racing. Titi Racing. Tengok kursi kita, korang dah tahu dia ada kursi One Piece, kursi Star Wars, kursi Jujutsu Kaisen, kursi Marvel. Kau hafal Hafal, aku tengok benda ni. Meja pun meja dorang kat ni. Gaming chair and table chair. Gaming table. Gaming table. Gaming table lah. Jadi kalau korang berminat, korang boleh order
pakai discount code kami untuk One Piece collection saja, One Piece 15. Terima Yes kasih. 15% discount kan. Yes. Under Itu dia. OJT Podcast. Yeah. Macam baru start je. Dia kursi naga dia. Kursi naga. Kursi naga belum ada lagi. Belum DC naik tingkat 16. Okay. So nak introduce guest Okay. dia one of the founder of Black Book. Buku hitam. Yes. Space Bukan for Facebook Bukan. Bukan. Tu muka buku. Space for graffiti lah. Kalau korang nak buat graffiti work or korang berminat, diorang ada jual t-shirt and other stuff as well lah. Spray can semua. Tak lain dan tak bukan, Kita ada Welcome Slack. Slack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejuk Tahu tak. sejuk. Macam kat Snow City. Aku dah beku dah ni. Gigil. Thanks guys for inviting me. Macam menang Space Award. Ada dulu dekat sekolah ada dapat award. Awak lah. Vandalism ke apa? Bukan, belum lagi. Tu belum lagi. Oh, belum start. Tu belum lagi. Belum start lagi. Kita dia sekolah tu conteng-conteng pun dekat meja je. Meja classroom ni kan. Lepas tu ambil eraser, erase balik kan kena. Tak dapat iris balik je. Okey. Tak, aku nak tanya satu dulu sebelum kita mulakan Okay. Apa dia? Go. Apa kau pakai kacamata ni? Kacamata Gelap lah. ni. Saja lah. Ngantuk. Nampak? Ni jangan berbual tak jawab bro. Leceh. Tak tahu gitu. Nak kena tap tau. InsyaAllah tak. Okay, cuba cerita sikit kau punya background lah. How kau start into this graffiti art lah. Before everything start kan, aku rasa from sekolah lah From sekolah aku memang ada minat drawing kan. Thanks to my dad also lah, sebab dia pun ada skill lah kan, ada talent in drawing kan. Tolong aku time aku primary school semua kan. So during sekolah punya time memang art lesson is aku punya Best lah. harapan lah. Senang kata lah. Best subject lah. Best subject lah. Itu yang paling aku look forward to lah. Every day, you know, every class kan. Yang lain punya subjek semua kelawat juga kan. So itu ya untuk aku sekolah, aku fokus bila art lesson je lah. Itu yang memang aku memang minat, painting, drawing semua dekat sekolah lah. Kira seni lah. Seni. Ya. So memang sekolah pun biasalah. Kalau macam one of aku punya story yang aku ingat, yang untuk aku lah, apa yang aku a bit proud of kan, bila examination time O-levels secondary O-levels. O-levels Ya, O-levels. So aku in the express stream. Bukan cakap pandai sangat lah kan, tapi cukup makan lah. So family aku cakap okay lah, kau try lah, dah ada chance dapat tu express stream kan, just go ahead lah kan. Tapi express stream yang bawah-bawahnya budak-budak semua kan, paham-paham je kan, express stream yang paling bawah. So during one of aku punya exam tu, yang O-level for art tu kan, aku punya palette memang tak cucinya palette-nya. So aku punya invigilator tanya aku kenapa bila dia tengah rounding tu kan, tengah buat still live drawing of tak salah aku bunga orchid ke apa. Aku tak ingat kan, mungkin bunga lah. So dia bila tengok aku punya palette tu memang hamcai lah kan, tak cuci tak apa. Cakap you taking exam, how come your palette is like that lah? You should see your friends all like come with clean everything. Bersih I lah. just love to recycle my paints lah kan. Sebab dulu time poster colour kan, kau letak air dah boleh pakai balik kan. So dia ada sikit macam look down on me lah kan. So itu examination aku dapat top in art for express stream. Cikgu tu mesti So terdiam. itu naik stage lah, ambil tu pula Ambil award lah. dapat award tu lah kan. So untuk aku, from there aku see myself macam okay lah, maybe this is really something that aku love to do lah kan. Although aku punya orang try to make do with what I have lah. Tak semestinya macam orang nak drawing ke apa, nak kena beli pensel benda baru mahal, Yang mahal meh betul. paint mahal kan, acrylic paint mahal. Aku tak ada lah, aku use what I have lah. Sebab from back then also family pun okay lah, tak adalah macam kaya mana kan. So survival lah, apa yang ada aku Apa pakai yang lah. ada pakai. Betul. So dulu aku suka pergi macam at least the survival lah. Sama lah, aku dulu pergi popular pun survival juga.
Kira masuk poket kosong keluar banyak ah. Penuh Itu lah bukan kira. survivor. Tengok nasib Untuk lah. hidup lah. Survivor untuk hidup ni lah. Dia tu. Ter lah, dia bukan ter. Kadang-kadang kita lalu kita nampak macam cantik lah. Tengok harga alamak tak cantik lah tengok harga. Tapi Acap ni aku rasa macam dia pasang niat. Dia dah plan Daripada rumah dia dah niat kan. Kira keluar baju penuh je. Badan sado lah. Ya, tapi aku faham lah. Sebab dulu aku punya secondary school days memang aku campur budak skateboarders. So Okay, buat front flip. front flip lah. Tu yang kau cakap tadi backflip tu aku macam geram. Ingat je tangan ni backflip. Mana datang dia backflip tu? Aku tak main Buat skateboard malu lah. company lah dia. Aku 1994 memang budak-budak kelas aku semua Skaters. about 5-6 of us skate lah. So kita pergi Memo skate town area kan. So from there onwards, for me myself memang aku that time belum lagi exposed to graffiti. Tapi kalau macam dari segi nampak skate video kan, VHS time tu. Dah nampak lah macam diorang punya skate park ada conting-conting graffiti dah nampak lah. Cuma during bila aku dah pergi ITE barulah start lah dia punya connection tu from there lah. Pasal ada link skaters dengan graffiti benda kan. Ya, nampak. Aku tahu. Cuma aku tak buat. Tu pasal diorang skaters pergi graffiti. Aku skaters Graffiti kat badan. Itu artis. Graffiti kat badan. Dia punya subcultures memang link lah, ada link yes, lah, ada link. connection kan. So okay, first mesti kau start graffiti on illegally apa kan? Before kau make it a business apa? Zaman muda lah kira. Bila aku start tu memang tak ada legal spot langsung lah. Memang kita start pun time aku dulu one of aku found aku punya crew ZNC crew dengan one of my friend from my class lah, my studio lah kan, time ITE kan. So dia yang macam dia nampak aku suka conteng. Macam aku punya drawer tu bila buka kan kita letak a cardboard lah kan or something mounting board to just put our stuff in. So situ aku suka conteng. So bila nampak tu dia cakap kau minat drawing ah? Sebab kita pun memang under building drafting punya course kan. Itu yang paling closest lah. Untuk aku paling closest to drawing lah kan. Back then belum ada banyak course kan. So cakap kau pernah dengar this thing about graffiti tak? Something unique lah, which we paint out in the street lah kan. Belum lah, tapi aku pernah nampak lah kan. So kita decided to put out a crew. So kita start to sketch lah, draw graffiti. So mula-mula memang tak ada spot to practice lah kan. So kita what we did is kita pergi kedai kopi, kita sebat tu cardboard, cardboard kat kedai kopi banyak-banyak, tape konon macam ada surface lah to practice on lah kan. So from there lah kita start to spray lah. Then after that dah rasa tangan dah ni dah takkan nak kat cardboard je, setakat cardboard je. Bila kita dah exposed to all this real graffiti out there kan, bila kita tengok all this video lah apalah, although during that time tak banyak footage that we can learn from, and kita pun tak kenal siapa yang dah buat graffiti kat Singapore. So kita self-taught lah. Slowly lah kita belajar sendiri lah, tak ada guidance, tak ada apa lah kan. Then slowly kita venture out lah, pelan-pelan from the longkang. Kita find a spot yang orang tak lalunya kan, yang safe spot kan. One of the spot is Toguan lah, Toguan Canal sana. Yes. Kat ujung sana. So kita memang kita ada practice kat situ lah. Kita practice kat situ. During that time pun macam spray can pun pakai Pilox, murah-murah punya kan, macam drip Hamchai kan. So brand lah tu. So kita belum lagi ada proper graffiti spray paint lagi that time. So kita make use of make do with what we have back then lah. Tu sama jugalah. Tu cakap nak beli spray can pun at that point time pun mahal juga. Adalah dia punya ter jugalah kan. Beli satu ambil dua. Kira beli satu dapat satu percuma lah. Beli satu dapat satu, beli dua dapat dua, macam itulah kan. Promo lah pada cari ya. Sebab nak belajar, nak praktis tapi bahan tak ada. Ingredient dia tak ada. Faham je lah. Tu zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman degil kan. Faham je lah udah skateboarders. Dah beli spray, kau dah beli spray kau kena beli thinner kan. Kadang-kadang. Thinner. Habis beli thinner, beli gam kasut. Oh itu lain macam je. Bukan Jahanam longgang tu. Itu buat apa? Kau dah ke laut ni. Itu dalam kepala memang graffiti lah. Itu lah. Untuk graffiti dalam kepala betul juga kan. So sekarang dah upgrade everything, semua complete lah. Alhamdulillah sekarang after crew aku kita found in 1998 kan. So kita got into trouble around 2000. Kita got into trouble dulu lah. Maksud trouble tu?
kita kena nap lah. Pasal Ya. Uish. So kira bila kita start buat illegal tu kan, eventually kita go venture out and out. So from that safe spot kita dekat Toguan tu, kita buat mission lah. Buat mission macam okay lah, kita berada west side. Website loko lah. Website loko lah. So ada part kita keliling, katalah naik train awal, kita nampak spot-spot kan. Sebab untuk aku kan, kru kita dulu, kita kalau nak hit a certain spot kan, kita nak make sure spot tu orang nampak kan. So from that canal safe spot, kita nak buat graffiti tu dekat luar. Ya, bangsa MRT lalu can pass by, can nampak kan. Oh, nak showcase lah kira Ya. Berapa main crew gitu? Dulu kita probably 4 orang je. 4 orang kira tapi kalau nak buat wall pun besar juga Yalah, So, tapi ya, 4 sebab lagi tu bagus. mula kalau nak cakap macam baru-baru start kan, rasa macam takut ke apa kan. Kau setakat jogging kau caw. Tapi at one point kita dah nak, for us graffiti is something big. So from just tagging, kita dah start put in colours. So to put in colours, kita kadang-kadang kita mission kita is to 4 orang team, probably 1 orang cui lah, cui kan. Dan kita paint tu 1 orang buat outline, 1 orang colour, 1 orang cui. Kalau ada orang lalu kita stop sekejap let dulu. So macam one of our mission is dekat park connector in between Tampines to Pasir Ris lah. Situ is probably one of ZNC punya first illegal yang betul-betul yang terpampang clear cutnya lah kat luar kan. So kita bila orang lalu jogging malam tu kan, kita nak kena go down under the expressway tu lah, macam ada. So kita sembunyi kat bawah tu, orang dah pass by, baru kita keluar, tersambung balik lah. So from there slowly probably kita tak tahu lah, tapi authorities dah already take note lah. So probably kita already in the list already. Itu masa dulu lah. So tu lah. After that, after a few mission kan, ada satu kita punya night outing tu dekat Pasir Ris, tak salah aku, dekat Sungai Api-Api. Situlah yang kita betul punya dah fully coloured. Seorang buat seorang punya masing-masing piece. So graffiti kita panggil piece lah. Kalau kita buat nama kita orang, macam aku buat nama Slack. So situ lah kita buat. Time tu kita dah, soalnya kita punya mission about 2-3 am. So bila kita tengah buat tu, ada orang pass by pun kita main langgar je, go je. Bodoh ya. Bodoh je. Tu dah don't care lah masa tu Probably one of them already call lah. Situ lah kita kena ambush. Kat api-api kena tangkap. Sungai Api-Api tu tak kena tangkap kat situ. Kita dah lari lah, diorang dah ambush kita. Lari lah, bersut lah. Kita ada 4 orang, dalam 4 orang tak aku kan. Habis evidence tinggal lah. Kawan aku dah lari, dia sambil lari sambil campak spray can dekat tu kenal. pelan-pelan lah, buang evidence. Aku kasut satu dah tercabut. Satu kasut tercabut tak apa. Sempat stop tengah lari-lari ni. Sempat stop. Ambil lagi satu kasut, letak dalam bag. Tapi sebab kasut sikit. Osiris lah. Kasut Lama meh show Osiris lah. kasut fat. Bangsa kau tak ikat kuatnya kan. Tercabut satu aku sempat stop. Polis tengah kejar belakang ni. Buka kasut, letak dalam bag, sambung balik lari. Tapi one of aku punya friend kena lah. Itu yang start, they know where to find us already lah. Kira dia tembak lah. Tembak. Probably lah. Probably. Senang kata that friend of mine is a girl lah. Okay, game. Spill the beans lah. Kita dapat sempat lari tu, kita sembunyi dekat swarm area. Kita can see the vehicle passing, looking for us lah. So kita lepas. Tapi satu tak lepas. So the next day aku dah kena call out. Aku dah kena page lah. Time tu zaman pager kan. Page from Bedok HQ, tak tahu aku, so and so, I want you to come down, surrender yourself. So aku tak nak, aku dengan adik aku. The next day aku dengan adik aku dah nak pergi town ke apa lah. So aku told her lah, aku come clean lah, cakap aku got into trouble lah last night. So I have to leave you, I need to go surrender myself. What happened to the girl now? Is she still in the no. graffiti scene? Dah tak. Dari suri rumah. Mungkin Pasal dia dah tak boleh buat graffiti. Ini berapa tahun? Ada kan? 90 before 20s lah ni. Ini 1999 lah. Nampak? Cerita lama lah ni, cerita lama. Kita masih tengah susu je. 26 tahun. Aku baru sekolah. Aku baru start sekolah. Aku dah PMB 1 lah. PMB. Ya. 1999 lah. Dah PMB 2 lah. Aku dah bekerja dah tu. Yeah. So kat the Shari start kan, bila aku surrender tu kan,
Kawan-kawan aku lagi 3 orang dah kena dia semua dah surrender lah. Lagi 2 orang dah surrender lah. Oh, that mean kau last person lah surrender. Aku the last person lah. So bila aku masuk tu diorang tepuk tangan lah. Dia cakap the last hero is here. Mastermind lah. Mastermind lah. so Tapi siapa macam mastermind? Senang kata from what they say is kita orang dah they are looking for us already lah. So from our previous mission tu kan, probably already they open the case already lah, open the file already lah. So aku kena 8 charges. Island-wide bombing lah, we call it bombing kan. In graffiti term, bombing means painting out in the street lah. So about 8 charges aku kena. So yalah, kena call up. Paling susah is on that spot aku kena call up aku punya Parents. bapak aku lah. Lagi teruk is time aku call up tu aku punya family tengah ada function event wedding. So all my family is there. So bila aku kena masuk lockup kan, bila after like 4-5 hours later, bila my family my dad and my kakak saudara come and fetch me, so they bring me over to the wedding. And all my family know what's going on already. Aku dah kena nap ni all this. So banyak question lah kan. So aku just go ahead je lah kan. Nak cakap apa kan. Tengah orang kahwin dia main syuting. Berani buat beri tanggung kan. Diam je lah, dengar je lah aku punya pepot-pepot tu kan. Family, my dad, my mom, all that kan. Tawakal lah. Tawakal je lah. So far alhamdulillah lah masih buat lah sampai sekarang. Tapi macam mana kira bapak kau whether is it dia marah ke dia punya reaction lah bila kau kena tangkap lah Pasal gravity. Marah. Kalau aku marah Zul. Sebab diorang bila dia kena call tu, of course bapak aku tahu aku suka draw, suka drawing. So bila ayah aku tu the officer tu call him, kau anak kau kena tangkap lah sebab dia conteng-conteng all this lah. Then bapak aku memang cakap but it's art what. Dia try to back up sikit lah. Mesti tapi officer cakap this is illegal lah, you know, this is public property lah and everything kan. So memang lah during that window tu memang family aku memang marah lah kat aku kan. Because this is, even aku sendiri pun macam alamak ni dah tak best lah. This one involve family already kan. So memang at that point of time kan already feeling macam nak quit already lah, nak stop already. Sebab like anyway moving forward kan, memang this case kan jalan jauhnya, dia pending dia gila babinya. Dia bukan jatuh sentence time tu juga kena sebab aku kena 8 charges tau. So one of aku punya kawan yang kena tu she took a lawyer. Mula-mula memang kita macam okay lah, kita dah berani buat, kita go ahead lah, just plead guilty. Tengok lah apa dia nak kasih kita kan. We are already prepared to do that. Tapi because satu orang ambil lawyer, so my family also, one of my kakak saudara also like say that this one you guys have to take lawyer so. Because why? Kalau dia ambil lawyer, korang tak ada someone to protect. Semua kena kat korang nanti lah. Lawyer dia mesti buat kerja kan. Lagi tu aku setahu aku kan, kalau kau buat benda salah kat Singapura ni, kau ambil lawyer pun tak guna. Tak, kau ambil lawyer, dia pay charges actually makin naik. Serius? It depends lah actually. Okay, contoh kau kena benda yang bukan-bukan lah jual K-pots lah. Contoh lah, baik-baik satu charge dia boleh split 2. Kau faham tak? Pasal kau before that dia kira ada DPP apa, DPP akan bilang kau, IO akan bilang okay DPP kau boleh charge ni. Tapi selagi kau tak pasang lawyer, dia akan cakap okay kalau kau kira kau plead guilty sekarang, kira kau cakap kau bersalah kan, kau angkat sekarang kan, kau pay sentence gini macam aku boleh minus 30% discount. Betul kan? Betul. So kalau kau fight lawyer, okay kau nak fight kan, okay kita fight dekat court, okay kau pay sentence ni, kau pay charge aku akan split. Kau faham tak? Dia macam gitu. Tapi dia depends juga. Ada orang yang kena capital charges. Lawyer pun tolong kan agak. Yalah, kalau kau dah bersalah, kau dah tahu tu benda salah, lawyer pasang pun tak guna je. Kena tak kena taruh sampai takkan kau nak ambil. Betul tak? Mesti kau fight. Kau dah tahu ini benda nak pergi gantung, kau pergi buat apa je. Example lah. Tak ada example, tak ada. Kau dah tahu benda nak pergi gantung, kau lagi buat. Darurat lah. Ya, tapi what aku trying to say is, orang yang ambil lawyer tu kurangkan lah, so tak pergi gantung. Kira instead of pergi gantung, kira itu cuba nasib lah. Cuba nasib lah. Tapi no point lah. Kau buang duit banyak sih. Tapi kalau kau family yang sederhana ke, mak bapak kau dah susah kan. Time kau bikin duit time pun
tak tolong family, dia pun. Betul. Tapi habis kalau kau dah kena, kalau lagi gantung kan, selalunya banyak duit apa. Kata orang untuk bernombat dia, apa. bukan Untuk untuk dia. family. Betul lah, betul. Tak semua orang buat gitu. Betul. Kau jangan memang aku boy. Aku cakap kau. So kau apa pasang lawyer lah? Pasang lah. Paksa lah. Berapa tu kau pasang lawyer nak pergi fight, pasang peguam ni? Tak, aku rasa dah 5,000 For So bila aku tengah keluar on bail pun nak kena, family aku nak kena macam put macam guarantee that aku will naik court kan, tak lari kan. So diorang nak kena letak tau macam certain numbers tau. Katalah to guarantee that aku won't lari kan. TV ke apa, abal-abal rumah ke kan. So memang untuk aku memang tak fair lah. Sebab kita one thing is of course kita buat benda yang illegal. Tapi kita tak ada tempat to practice. Alah. During that time, untuk aku apa yang tak fair is kita tak boleh speak up for ourselves tau. Macam mana pun dia nak kita ambil lawyer to speak up for us. Macam mana pun dia nak kita buang duit juga. Itu yang untuk aku paling merepek lah kan. Lagi aku punya case pending about 2-3 years. Sebab that time bila aku kena nab tu, probably 1 week after or 2 weeks after aku dah masuk NS. Aku dah kena pergi to Pulau Tekong. So memang rabak lah. Aku punya first week in NS kan kat Pulau Tekong kan memang rabak. Sebab kepala otak fikir, oh probably aku won't stay in this island for long. Probably they will call me up already. Probably aku dah masuk already kan. So itu already mindset aku dah prepare lah. Prepare for the worst already kan. So tengah tak tentu tak tahu kau ke mana Ya, pending kira aku punya officer dekat Pulau Tekong semua like supportive lah. Diorang supportive, diorang interview aku how I'm feeling right now kan. Then they say okay, we try to help you by saying good conduct, you know, dekat army kan that time. So banyak benda lah, turun naik a few time. Sekali time dekat army tu, one of aku punya mission yang kita tak declare. Mula-mula kita tak declare tau. Okay, ni backtrack sebab timeline memang dia lari kan, yang balik. One of aku punya mission aku tak declare. Sekali keluar new paper ke something. Itu dekat Bedok Canal, dekat Bedok Stadium tu kan. So itu story keluar dekat front page. So aku punya officer IO aku kat Bedok HQ tu call aku balik, interview aku balik, ini kau buat. So kawan-kawan aku semua dah ada kat dalam. So aku memang yalah, kita stand our ground lah untuk aku kan. Aku cakap no lah. Sekali kawan aku dekat at the corner kan, dia dah geling kepala kan. Aku rasa dia dah cakap kan. Terus aku kena maki lah. So fuck you. Kau you still waktu block kamu. Okay lah. Kira CID lah ni. Civilian lah. Civilian lah. So memang dekat dalam tu memang pressure lah. Senang kata bila the first time aku masuk tu kan, yang aku surrender tu memang pressure lah. Got pressure by them lah. Everything lah. Sampai kena score down. Sampai one of the officer cakap dengan officer tu, kau jangan, you don't beat him lah. Dalam hati aku, iyalah, berani ke kau nak beat aku kan. Although memang datang kita masih budak lagi apa, perasaan takut masih ada lah. Tapi when I took the lawyer, dia ada tanya aku, diorang ada buat apa-apa lah dengan kau. So dalam aku punya hati ni, I wish he had done something. I wish he has done something lah kan. So from there aku kena lagi lah, tambah lagi 2 charges lah. Itu yang sampai ke 8 charges lah. So that lawyer eventually help lah to bring down the 8 charges, bring down to 7 to 5 to 3. So memang susah. Itu yang buat pending 3 tahun. Sebab lawyer aku tengah fight to bring down the Vandalism Act into Mischievous Act. Kira dia tukar dia punya ni lah. Itu Vandalism Act is because of the Michael Fay guy. Because of that. Kau macam member kau je. Michael tak. Sekarang Michael Fay tu dah tua so 50 lebih lah. Tapi sampai sekarang dia dendam kat Singapura lah. Dia buat kat Singapura. Buat kat Singapura. Dia kat Singapura. Serius lah. Tapi dia bukan vandalism macam art tau. Dia bakar tong sampah. Dia betulnya mahal vandalism lah. Dia memang patut kena sebat lah. Dia memang patut kena dia. Tapi because of him dia become Vandalism Act. Kalau tidak conteng ni sebenarnya probably can still probably go probation lah. Eventually aku punya lawyer get to bring down the charges to 0 lah. From vandalism to mischievous. Itu aku dapat 1 year probation. Faham 1 year probation. Curfew pukul 9 malam nak kena balik.
aku nak kena go through 100 community service. Apa tu? CWO Quality work dia. Bukan. Bukan. For us, diorang make use of our talent. Dia tak ada macam kita tak ada kena cuci toilet, tak ada. Kita do a lot of paintworks for old folks home. Pandai orang cat balik diorang punya kerusi and gitu everything. okay lah, So they make use of our talent lah. So untuk aku pun when they bring down the mischievous the charges Kira to dia pergi ada mischievous. balik Yeah. Even after that kan, dah jatuh sentence, the judge call us in. So he talked to us, he told us, since memang from what the lawyer already say kan, macam kau tak ada tempat all this kan, so I hope that dia kasi aku second chance lah, konon lah kan, to not masuk jail lah. Tapi kira korang high profile lah Sampai corrective work ada orang dah tahu dah. Ini ada keluar paper semua letak situ, so and so kena all this. In the end these boys doesn't come to a colourful end. Memang aku udam lah. Itu kalau aku jumpa reporter tu sekarang, okay, sekarang aku masih ibu sekarang kau nak cakap apa. Dah colourful dah sekarang Okay, kalau para pendengar ataupun para penonton ni episod kan nak cari online pasal ni artikel nak kena cari apa, nak kena type apa ni? Type apa lah? Nak cari kira copy tahu case lah, lah. Slack the sprayman lah. Aku tak tahu lah. So Dia keluar nama kau Slack ke tak? Aku rasa aku pernah cari dulu tapi tak jumpa lah. Ini dah tahun berapa kan, tahun bila kan, probably 2003 ke something ada lah. So from there aku dapat one of aku dalam aku punya probation tu, selalunya all these boys will have like a mentor or something, katalah to change a new leaf or something kan. So aku dapat masuk this competition. One of the judge is Ilin Chu from 77th Street. So dia yang so called mentor kita Legend how to make a business, design our own t-shirt. Time tu kita sit screen sendiri t-shirt kan. Macam sekarang kita dah senang, kita dah ada connection all that and everything. Dulu kita go through that program and we are one of the chosen group to get the so called the budget lah to start our small business lah, which is to design t-shirt lah. So that means kau nak kena tangkap dulu. Kalau kau tak kena tangkap, aku rasa tak dapat pun ni semua. Ya, kira ada hikmah kan. Ada kira udang di sebalik periuk lah. Alhamdulillah. Periuk. Okay. Ya, tapi aku tak recommend lah. Of course sekarang pun bila aku dah buka in 2011, aku dah buka Black Book semua kan. Memang kita macam mana pun kita tak boleh lari daripada all this masalah orang yang buat tau, bukan kita buat tau. Kita of course aku dah kena macam blacklist for 10 years and everything kan. Kadang-kadang bila ada new cases arise kan, diorang cari kau. They know where to find me already. Pasal kau the first person aku rasa yang kat Singapore. Aku dah ada studio, they know where to find me. So one of the kalau korang pernah dengar, ada dulu Singapore punya SMRT pernah kena bom by these two masalah ni. One is a Swiss, one is from Europe adalah nama dia lah kan. But that masalah dia the Swiss guy, dia kerja kat Singapore, so dia kena. So during diorang punya case tu, before diorang kena, diorang polis dah already stalk aku punya area tau, dekat Kampung Glam for Black Book kan. Dah nampak lah diorang duduk, tak tahu diorang tunggu apa. Diorang tunggu situ lah, tunggu orang nak jatuh lah, sampai diorang interview aku lah. And Singapore ada vandalism squad vandal squad and ada dua from 2 HQ. One from Cantonment, satu aku dah lupa. So both this team datang interview us, tanya lah, kau ada kenal, kau buat ke gini kan. And diorang is not satu home team tau. Diorang investigate sendiri-sendiri. Kira macam specialist kalau ada orang polis lain tanya kau, jangan cakap kita dalam sini. Dia pun sama juga. So kita pun tak faham lah. Lantang kau lah kan, cakap je lah apa yang kita tak kenal apa orang dia. Betul lah. So nasib baik kita tak kenal lah. Nasib baik kita tak kenal orang tu. Budak-budak Grab tu pun tak datang Black Book to hang out with us ke, tak ada lah. Diorang buat hal diorang sendiri lah. Mungkin polis akan ingat kau ada jual spray semua. Time tu tak ada. Time tu ada. Dah ada. Time tu ada one of founder of Black Book. Kita ada 4 orang kan dulu, sama-sama start Black Book kan. Although aku dah dekat Kampung Glam area since 2009 lah. Of course one of aku punya project aku dapat buat with this club Double O dekat Queen Street. Document time Queen Street. So diorang punya office dulu kat situ. Dekat Sultan Gate tu, dekat aku punya tempat situ kan. So aku macam diorang kasih chance lah tu, engkau if you need a spot, a place to do your artwork, paint your canvas, you can use our studio lah. So like dia cakap gitu kan. So okay lah, dan aku pakai lah. So eventually after they close down, I got the opportunity to
get a space dekat Sultan Gate tu. So aku grab lah yang dengan kawan-kawan aku lah. We talk dekat Kampung Gelang Cafe. Macam ada opportunity ni kan to open our studio. So that's where Black Book start lah. Oh, kira dah CID dah mata-mata kat kau. Oh, dorang ada dorang punya squad sendiri. Ada. Oh, Singapore gini yang kecil pun ada vendor squad je. Memang vendor squad ni memang daripada US side lah. Diorang yang ada come up with this vendor squad. Tapi memang sana problem memang lagi besar lah. Sana kru semua lagi degil. Diorang punya kerja sekarang bukan macam diorang bomb the train everything kan. Memang sana memang normal lah untuk kita untuk tengok magazine ke apa, memang semua terpampang lah. Bombing train, building semua kan. Cuma gitu lah. Sana diorang macam senang to get away sebab negeri besar. Boleh lari lah. Singapore nak lari mana? So sekarang lagi semua CCTV. Betul. Tapi pada aku yang untuk vendor squad ni sekarang kan, diorang dah tak pergi cari ni vandalism benda yang kira untuk graffiti. Diorang cari untuk along. Oh yes, betul lah. Pandai juga. Slack punya side ada hire along. Tak. Kau jangan main. Lain vibe. Bro, I got this project but this one the left side. But this one you must use red paint lah. Red paint. I got only. Tapi ada art yang kau tahu campak tu. Yes. Sama apa? Tapi dia tak pakai paint. Dia yang itu kalau Along nak jadi aku punya client, paint what lah? Paint someone house. Okay. Just what design? Just take the red paint and splash. Mampus. Dah. Kau ada buat tu sideline dia buat. Jangan Syah. Lepas episod ni dia kena gari aku tak tahu kau. Tapi dia dah declare bukan dia. Dia tak nak buat ni. Ini money pay money benda. Tak buat lah. Betul bagus. Tapi idea dia daripada korang. So kalau aku kena, korang pun kena. Aku tarik korang, kau pun tarik je. Mesti viral dulu confirm viral. Okay, kau try nanti. Kau bawa dorang je jangan. Singapore memang nak viral. Kalau dari segi graph memang senang je. Kau paint lah tempat yang terpampang. Game set lah. Orang sekarang semua zaman orang keluar handphone apa. Confirm viral. Sikit-sikit storm Confirm. Kau shake tu benda orang dah tahu dia dah start. Shake sebab botol. After yang itu case yang Singapore train kena, ada lagi satu case juga. These two German guys, diorang pun sama juga. Foreigner buat diorang suka travel hit buat negeri lain punya train lah. Kira trademark diorang main trademark. Diorang memang lagi hardcore lah. Diorang not just on the building ke apa kan. Diorang masuk, diorang potong itu fence diorang masuk depo. So one of the case, ada this officers ni, they came to my shop. Diorang step apa tau, nak beli spray can. Dia cakap aku nak beli nak belikan anak aku spray can. So aku dekat situ, aku tengok dia kan, aku dah tahu lah dia ni kau CID kan. Cakap, so sir, what's the case about? Dia tengok aku, how you know? I know you kanine lu. Kalau macam dulu kita panggil, memang aku dah Roger budak-budak aku lah, ada FIO lah dalam kedai lah. As usual lah kan. Kasih aku lah. Aku cakap dia senang je. Kalau kau nak berbual pasal ni benda, kau jangan berbual dengan orang lain, kau berbual dengan aku je. Sebab aku pun tak nak story lari-lari lah. Kadang-kadang leceh lah. Although kita memang tak kena-mengena. So diorang panggil aku write statement lah. Macam itu pun ada one of occasion ni. Pasal aku itu pasal itu case. Yang masa yang officer datang kedai nak stand up speaker tu, itu yang the first one. Second one is aku tengah ajar workshop dekat Bedok. So aku naik bas nak patah balik Black Book. Naik bas aku overshot sampai ke Chinatown. So aku turun crossover kan. Bila aku dekat bus stop di other side tu, this civilian cops diorang datang kat aku, diorang screen aku lah. Aku kan screen biasa lah kan. Dia kata you do graffiti right, your name's like. So aku dah tahu lah, ni confirm pasal case something lah kan. So patah balik cantonment, dia suruh aku write statement lah. So buka story pasal itu case lah kan. So memang aku cakap aku tak buat lah. Although memang ada one of the officer macam kurang ajar sikit. I know you the one who do. Macam dia ni, macam kenapa kau nak kena assume aku dah ada buat business kan, dah buka Black Book. Kau dah senang, aku tak ada lari mana-mana pun. Kau senang cari aku, buat apa aku nak buat kerja-kerja bodoh ni kan. Dan bila tengah write statement kau, but you don't want lah, you don't have that feel lah to do bomb train. Yeah, of course I want, but if not in Singapore lah. Then kenapa kau have this feeling of to paint graffiti on the train lah. Cakap habis orang
luar negeri datang Singapore to bomb our train, paint graffiti on our train. Kenapa aku tak pergi sana, tak boleh buat diorang punya train? Sama juga apa. So aku represent apa cakap. So dia kenapa tapi what makes you so sure that you tell me that you are not the suspect to do this one? Cakap, I see the artwork sir, I can do better lah cakap. Tu dia diam. Kau buang kat muka tu dia diam. Rongak tinggi sikit Sebab aku dah, sebab at that point aku dah bingit bro. Sebab macam benda-benda gini dah macam untuk aku dah normal lah. So macam kita dulu skate semua, all this kena skate semua normal apa. Kan? So lagi bila dia dah itu case aku dah berumur sikit kan. Dah lagi mampu dengan kau, aku tak buat salah, kau tak ada have anything against me. Aku will stand up for myself lah. Aku tak perlu nak yes sir, sorry sir, tak buat apa sir. So aku pun nak kena sekolahkan kau juga kan. Betul aku lah. tak pandai-pandai. Main tuduh-tuduh orang je. Tapi gini pun nak cakap hidup dia senang pun susah juga. Kalau every time case gravity diorang cari ada main suspect lagi ada satu officer ni, dia selalu kalau ada kes-kes macam orang dia datang kat studio aku tapi dia tak masuk. Dia ada cara sikit. Dia jenguk kat luar je. Kalau lagi ada cara kau minta dia nombor, jadi dekat apa-apa WhatsApp. Senang apa? Dia punya cara is tengok artwork berbual dekat ni coffee shop. Coffee shop. Oi, baik sure. Dia kasi aku rokok. Dia beli aku air. Santai pari lah kira. Okey lah, rezekinya tolak lah. Tak apalah, kau beli aku air, kita boleh berbual lah. So aku cakap dia senang lah. Apa-apa yang budak-budak datang to Black Book, sebab kita ada build our own wall semua kan. It's a legal sport lah, sales sport lah kan. Kita suruh orang datang paint kat, kita buka tanya wall ni so that budak-budak ni tak keluar sana jalan sana sini. Takkan kita nak suruh orang buat all this kan. So dia pun understand lah. Cuma I know he's doing his job. So itu German guys tu, diorang actually dah lepas tau. Diorang dah fly off to KL. Tapi Singapore punya efficiency kan in doing diorang punya job kan, diorang dah kena nab dekat tu KL punya airport, bawa balik Singapore. Tak lepas juga lah kan. Aku suspect because they buy a spray can from one of the shop, art shop yang ada CCTV or something. So from there onwards aku tak tahu how they do their job. They eventually found them lah, bring them over. Gila babi lah Singapore ni. Memang gila ya. Macam kau tak boleh lari. Dah boy, dah stop. Jangan conteng rumah orang lagi. Kau jangan dah. Itu sebab aku cakap budak-budak semua kan, baik yang budak-budak lama atau budak-budak baru, memang tak worth it lah buat kat Singapore. Kalau kita nak buat illegal stuff, kita keluar lah. Kita pergi Malaysia ke, pergi boleh lari Malaysia, kan. kan. Malaysia besar. Anyway sana punya benda ni untuk diorang not that big. Deal lah. So macam untuk aku dekat Indonesia pun bila aku punya aku travel ada event ke apa kat Indonesia kan, budak-budak sana bawa kita macam tempat yang illegal. Tak ada permission. Tapi orang-orang diorang, citizen diorang, bila diorang keluar, korang ngapain mas? Oh lagi gambar pak, graffiti. Oh bikin yang bagus je. So kita diorang lebih ni lah, menerima lah. Kalau orang Singapore macam sikit panik kan. Sana tak, sana draw. Sana video. Video you ah. Video you ah. What you doing ah? So sana culture diorang lain lah. More santai. More accepting lah kira. Polis kalau datang pun macam aku paint kat Batam itu kan, tengah paint kat tepi street, tepi jalan raya ni. Wall pun bukan a legal spot lah, bukan official lah. Tapi polis lalu lalang, dia slow down, dia tengok kita, dia jalan. So sana senang to get creative lah. Senang to be creative dengan boleh berbual lah. Masih boleh berbual. Kau buat kerja pun senang, tak ada fikir macam ini takut. Anyway, kita comes to a point where kita already gain that skill. Dulu masa kita baru start, kita baru nak practice. Sekarang macam untuk aku dah buat commission work, dah ajar workshops for many years already kan. So kalau kita want to put something out in the street pun, of course nak kena cantik lah. Tak cantik malu. So nanti kita kalau nak print something on the street, biar cantik. Jangan tak cantik. Sebab orang yang tahu art ke apa kan, diorang boleh appreciate. So kalau diorang tahulah benda ni cantik tak cantik, so kalau cantik diorang diam lah. Betul lah. Kalau apa nak cakap lagi, kalau dah cantik pun orang kasi kau free lagi kat luar. Takkan nak komplain. Tapi Slack ni nak tanya, kalau macam aku panggil kau buat building aku, then aku kena bayar kau kan? Ya. So kat Singapore ni dah berapa building kau ke? Banyak lah. Banyak tapi memang buat ramai-ramai. Kalau kat Singapore, Singapore ni very small. Banyak town area kan? Kata adalah town, Arab Street area pun ada. Ada banyak yang aku ni job sekarang. And most of our job, not just me, kita buat rumah orang, home murals. So kita orang kau kena clear sikit. Kat luar rumah ke kat dalam rumah? Dalam rumah bro. Kecap try jap. Apa? Kau try kasih satu dinding untuk ni. Dia portrait muka kau pakai spray can.
Tak boleh. Tak boleh? Muka aku mahal bro. Mahal. Macam studio baru ke? Boleh lah studio baru. Okay, berapa kau cakap? Kat sini kat kita buat bisnes. Boleh, itu boleh kat tim lah tu. Tu boleh berbual Nanti lah Acap nanti belikan lah. Nippon Paint match. boleh berbual. Sebab aku pun kadang-kadang aku understand tau. Sebab katalah dulu masa mula-mula aku join aku punya first competition tu kan. Itu time aku tengah under probation. So join aku punya competition, menang first. So itu from there onwards aku dapat aku punya first job, first commission. So kan. So probably first commission aku tu probably $200. During that time kan macam dah tak kisah pun aku dapat pin graffiti, orang bayar lagi $200 untuk aku enough already for back then. So sekarang as the value go up kan, katalah this wall kan, dulu charge $200, sekarang will be $2,000. So the value go up, depends on the artist lah, siapa the artist who do it lah kan. Boleh pakai Shopee Pay Later tak? Side track Kau nge-shit kan, habis kau pakai the word mission kan, kau pakai the word bombing kan, dia macam Hitman. Betul actually kau Hitman ke Gravity Man? Tak tahu lah bro. Tapi memandangkan aku daripada skateboarding scene kan, macam low profile, aku nak cakap cool okey lah, adalah dia Cool cool kids lah. Cool kids lah kan. Although kita tak bias lah. Untuk aku grow up tu kan, aku campur dengan semua orang lah. Itu lagi bagus skinhead lah. ke punk ke marif ke budak-budak bawah blok main gitar ke, campur je lah. Main lagu ke? Sebab jangan serius sangat. sebab scene aku memang kita rebel against the law. Kita bukan nak gaduh-gaduh. ACAB lah. Apa tu? ACAB lah. Apa bro? Lepas off air kita cakap. Off air kita cakap lah ACAB. Acap. Acap tak seriah. Ada police officer tanya aku, I know, you know what is ACAB right? I know, asal dia ketawa. Polis pun tahu that mean ni dia benda. pun tahu. Kira aku time lambat lah tak tahu. Sikit. Dia orang punya research memang gila babi lah, senang kata lah. So bila aku ada this talk with them kan, memang aku belajar something lah. Tapi aku nak kena emphasize that kalau they don't have any evidence against you, memang dia orang tak boleh buat apa-apa. Kau tak payah takut lah. So diorang gertak is just to hope that kau confess lah. Banyak getak je. Banyak getak je. Tak ada evidence pun cakap kau yang buat. Memang itu lah diorang punya Itu cara. lagi kita bingit je. Confirm je. Paksa tu. Okay, so mungkin kau ada kata-kata semangat lah yang budak-budak yang sekarang ni nak menceburi bidang menceburi bukan menjuburi. Aku tak boleh dengar tu word lah. Siap lah. Kira nak menjinak-jinak lah. Menjinak-jinak dalam Peliharaan lah. Bidang conteng-menconteng ni. Melayu apa ni panggil nama dia? Kau daripada tadi yang conteng-menconteng. Kira macam seni lah. Kira kita panggil ni satu seni. Graffiti lah. Tak apa, ni benda aku dah faham. Sebab aku ajar workshop kat sekolah-sekolah. Bila tanya je what is graffiti, semua orang cakap vandalism, conteng-conteng. So itu mindset kita nak kena tukar lah. So sekarang kau ada buat talk dekat sekolah. Betul lah. Ada juga. Ceramah. Dia ada, aku percaya dia buat talk, tapi bukan talk. Adalah assembly talk with like 400 students in the hall kan, ada juga. So memang alhamdulillah lah, although memang aku start ada banyak cabaran kan. So eventually aku comes to a stage where the audience semua like the scene in Singapore atau the community in Singapore, society are more acceptable lah right now. So, kita pun ada mission sekarang is to make sure that more people know what is graffiti works. Apa yang positif about graffiti lah, not just the negative lah kan. So the public are educated lah Yeah. So dah selama kau dah 20 lebih tahun dah? 30 lebih? 27 lah. So GNC start dengan aku 27 years 1998. lah. 27 years. So kita from that 4% yang kena tangkap tu, sekarang kita dah international, dah about 100 over crewmates all around the world. So senang kalau aku nak travel mana-mana, ada members, dia orang kat Singapore, dia orang pin dekat Black Book lah. Okay, selama 27 tahun kau berkecimpung berkecimpung dalam seni graffiti ni kat tempat kat mana ataupun kat negara mana yang kau paling kira aku memang nak buat lah daripada dulu sampai sekarang Kau memang Kau dream yang tempat lah. Dream job lah. Is always Europe side lah. Europe mana je? Europe katalah Sime. Germany. Sime, Paris. Pasir Ris. Sebab sana untuk aku kan, kalau aku ada chance to travel out,
Eropah. Sekarang aku dah banyak go event overseas kan, China, everything, competition here and there. Aku belum hit Europe lagi. Because aku nak apa tau, aku nak hit the train. Memang that's one of the dream for any graffiti artist lah. Train metric buat train punya inilah Dekat train carriage lah. So train tu bergerak itself lah. Kan nampak. itu sebab macam kita warriors je. kita tak nak kita pin on the wall, dia stay. Kalau train dia travel. So from aku from city to rasa city. boleh buat kalau korang semua kumpul duit beli satu train. Tak minta Sekarang Singapore punya train yang dorang dah tak Kira tak pakai di commission lah. Dorang dah buat jadi macam hotel lah sekarang. Tapi tak Oh, pernah tu yang kat Changi tu. Ada few place dorang. Tapi gitu lah dia punya cubicle kecil. Maybe gila korang lah. boleh email LTA ke kan. Minta satu kabin lah. Army punya training camp ada apa pakai satu? Yalah Dekat that's apa? why. Dorang the closest that they did SMRT is to organize a graffiti competition. Pernah ada dekat Takashimaya dulu. Aku join tu competition. Aku menang first juga tu competition. Takat tu je kan, kalau menang dapat pin on the train ke apa. Tak dapat lah. Mesti tak dapat punya. Tak adalah yang belen-belen yang dah tak pakai. Kira dorang ada stipulated je apa kau boleh pakai ni. Kalau train itu hotel buat, dorang buat train kan, pakai tu hotel. Orang pakai train buat hotel lah. Kau try tanya management sana, kita spray. Dia nak train pasal bergerak. Kalau kat hotel dia tak bergerak. Itu setakat happy-happy kan diri je lah. Kita nak bergerak bro. Lepaskan gian lah. Okay, sorry. Tak, Dia nak satu Singapore nampak. sekarang ni actually itu opportunity dah ada. Sebab kru aku dah international. So kawan-kawan kita merata dunia kan. So memang it's like if you want to paint a train, come over. Memang ada a few of my friends. Eropah. Eropah. Okay, cap besok book. Germany, Poland, everything. Sebab kalau dekat Poland kan, time snow kan, memang tak ada orang jaga tu train yard. And banyak orang mogok. Orang yang kerja kat train station kan, diorang banyak mogok. So bila diorang mogok, train tu tak bergerak. So budak-budak graffiti masuk lah. Masuk pin. But it won't be permanent apa Diorang mesti paint over after a while. Tengok tempat. Ada diorang tak kuasa lah, sebab dah banyak sangat. Diorang, aku cakap, diorang punya problem lagi besar. Ada Singapore punya problem. Kira hal-hal remeh ni dia tak make kisah. Singapore probably ada 50 graffiti artist, sana ada 5,000. Mana nak layan Sun? Betul. Tak terlayan sebab diorang punya kriminal lain lagi banyak, crime lain lagi besar. So diorang tak really focus on graffiti side sangat lah. Kira in Singapore graffiti artist ni niche lah, very niche market lah. It's not Awkward kan nama orang niche. Ni kira Secubit lah. secubit lah. So Okay. kita punya scene memang kalau orang yang tak tahu memang tak tahu lah. Tapi kita have our own stories. Macam lu buat luar negeri datang Singapore, kita memang satu kepala. Kita tak kenal, tak pernah jumpa. First time jumpa, kita tahu otak kita sama. Kita nak bomb train, kita nak paint building besar, kita nak do mission, all this. Sama lah. For me, we lead quite an interesting lifestyle. Tapi sama lah. Every subcultures they have their own things lah. Even for tattoos people also kan sama. The circle eventually the same. Banyak tattoo artist also a graffiti artist. Sama je. Okay lah, maybe kau ada last kata-kata promote lah. Promote kedai ke ataupun kau ada nasihat untuk budak-budak. Tadi kau cakap untuk up and coming lah. Untuk aku simple je lah. Aku buat come up with Black Book is to share lah. Dia bukan untuk Black Book ni bukan untuk kru aku je lah. Memang kita open up. Kita sekarang jual spray can, proper graffiti spray paint so just support. Kita bila on walls, kalau nak practice safe spot, just come over. Although Singapore ada few like skate park pun ada legal spot sekarang lah. Which is better lah. Sekarang kita for the youngsters kan nak belajar senang. We also run our workshop also. We sell merch and everything kan. So just come over lah. Don't worry lah. Macam dulu kita kalau budak-budak graffiti macam duduk dekat tempat hangout dulu kan. Siapa-siapa nak belajar graffiti memang susah nak duduk semeja yang kita. Sebab respect isen. Kita nak nampak kau punya passion dulu. Sekarang senang. Sekarang kita more friendly lah sekarang. So just come over, support kita punya whatever we do lah. Kita punya spray can or what kan. Spray can ke baju apa-apa. So kita, what we give back is to teach you lah. Apa-apa kau nak belajar about graffiti senang. Beginner pun boleh lah. Apa? Beginner pun boleh lah. InsyaAllah boleh. Itu yang kita suka. Kita suka up and coming. Siapa-siapa yang ada interest zero knowledge katalah tak ada interest to try pun, yang ada interest to do graffiti on their home ke apa kan, just get to us lah. Senang je. Okay, jap. Basikal piu-piu kita jap nak kena spray. Boleh. Aku letak bakul wave kat depan.
Kompom lah. Okay lah. Sebelum kita akhirkan episod ni terjadikan oleh TT Racing. Gila, terbelit dia jap. TT Racing. TikTok Racing ke apa? Tak, Salah. TT Racing. TT Racing. TT Diorang Racing. ni kursi yang selesa-selesa. Memang comfortable lah ni kursi. Kompom lah. Meja yang cantik-cantik. Ha. Ada anime, ada One Piece, Star Wars, Marvel, Jujutsu Kaisen, Naruto lah lupa nak sekali. Naruto ada, Shinjitsu Kaisen ada, Star Wars ada, Jujutsu ada, Mi goreng ada, Jujutsu nasi goreng Kaisen. ada. mi goreng ada. Dah sembarang. Abang tewai satu. Ke laut. Ikan tepi. Teh tarik unai. Anyway, thanks guys for inviting me over. Sebab Okay. aku memang tak pernah buat podcast. Sebab memang from my punya view kan, memang graffiti is more to underground. Oh, discreet lah So maybe it's time lah to get the story out a bit. Jadi Meletup sikit everyone will know more or less lah about the graffiti scene in Singapore kan. So for me also, shout out to all the crew in Singapore, shout out to all the skateboarders in Singapore, all the other subcultures in Singapore. Just keep doing what you love lah. Saya kata lah. Yes. Okay lah. Jangan lupa gunakan discount code kami One Piece 15 untuk One Piece punya series lah of this check kalau korang berminat. Ada diskaun, beli lah. 15%. Yes Okay lah, dengan itu kita akhiri podcast ini dengan Jangan pendam, jangan kecam. Only good thoughts. Ciao. Jap, aku nak contoh nombor orang Okay, go.